विषयमहरूको ब्याग्ला कथायाको संस्कृति व सभ्यता बेबियाचंगो देख चिन्यपादे चिन्यपामी तेस इले बिले नखचख जात्रा पर्व हना जी आज जितेस लनानावंगो संस्कृति या त थौ तक न जीवन तय नयाचना गुदु चिस नखचख जात्रा पर्व हना जीवन यातना छगु उत्सव कथा हना याचना गुदु जुजलपा नेपा च्यानल याचना दिपिन सकल सुकुमी भाजमे जुपिन त दुनुलान से लस्कुस नाचना जी नस्ला शाक्य जात्रा पर्व व नखचख चिन्यपामी तेगु मशिकाया कथा हलिमे स्थापित जाचंगदु चिन्यपामी तेस हना याचनगु थिथि नखचख जात्रा पर्व या गुचिगु जीवने धार्मिक सांस्कृतिक नापनापा मनोवैज्ञानिक महत्व न खनिदु जो चिकमिचा थिका है तिथुन कल्ची थयागु जाजो विषयले थयागु जाजोले गुनपुनिया इले चिन्यपामी तेस थिथि जात्रा तहना याचनगु दुधासा थिथि जात्रा मध्ये छगु ब्याग्ला कथायागु महत्व जयाचंगु जात्रा न्यको जात्रा अतिथाइगु मत्याय विषयले बचागु रिपोर्ट निवेदनगु दु सयादिस भाद्र कृष्ण द्वितीय या दिकुनु सकल यलया बासिन्दा देश हनाओ या चंगु जात्रा ख यलया नेकु जात्रा तुगु जात्रा परिवार या दिवंगत सदस्य या त सुखावती भुवने वासलाई मथैको कामना याना हनाओ या चंगु जात्रा ख तुगु जात्राले यले स्थापना जुया चंगु सकल बौद्ध चैत्य मठ मन्दिरे चाहिला मत बिगु चलन्दु थिथि चैत्य मठ मन्दिर चाहिला मत बिया हनेको जात्रा जुया ठुगु जात्रा या त मत्या जात्रा न थागु चलन्दु अतिहे ठुगु जात्रा या त दीप यात्रा श्रृंगभेरी जात्रा न थागु चलन्दु यी दे अतिथाइगु काठमाडौँ नगरी इन्द्र जात्रा या इले हनिगु उपाको थि यले मध्यावनिगु चलन्दु यल नगरी थिथि थासे विराजमान बुद्ध बोधिसत्व तथागत व चैत्य तेगु अनेकौं रूप पूजायाना सम्पन्न जेगु मध्या जात्रा छगु ऐतिहासिक जात्रा ख
ठुगु जात्रा परिवार या दिवंगत सदस्य या त सुखावती पूर्व निवासले माथाका जगमकुकी परिवारे सुख समृद्धि व शान्ति वे मथाका यल नगर यागु सम्पूर्ण चैत्य बाहा बही व मन्दिर यागु परिक्रमा याना हनेको जात्रा ख ठुगु जात्रा बौद्ध धर्मस्थल दिगु परिक्रमा यागु चलन जुसान अन्य धर्म या भक्तजन तन सहभागी जुया सर्वोत्तम धार्मिक सहिष्णुता यागु उदाहरण बिया चंगुदु मत्या जात्रा यागु उत्पत्ति नापा बाख किम्बदन्ती तन जोरे ज्याचंगु खनेदु थाउ शिवे यकोन्यवा सिद्धार्थ गौतम बोधि ज्ञान प्राप्ति निधि कठिन तपस्या नाचंगु इले विरोधी देश तपस्या भंग याएत तान्त्रिक पद्धति सुन्दर नर्तक नर्तकी व हात हतियार दुबे राक्षस देका छया हगु ज्याजन सुन्दर नर्तक नर्तकी व हात हतियार डुबी राक्षस देश अनेकौं प्रयास याया दुङ्कान सिद्धार्थ गौतम यागो तपस्या भङ्ग याए मफु ज्याजन सिद्धार्थ गौतम बुद्धत्व प्राप्त याना सकल मार्व पिन्तन बौद्ध ज्ञान बिया बिजागु ज्याजन सिद्धार्थ गौतम बुद्धत्व प्राप्त याना सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ज्या बिजागु अवसरे तसौं दिशा लोकपाल देश दीप जागा थोपर्व हंगु ज्या थो जात्रा या त मत्या धागो चलन जुगु थापुदु सोकुमी भाजमी जुपी चिप्न स्या चाँदीको ख मत्याए विषयले रिपोर्ट आधा स थोय ज्याजले पल्ख दिपाका दिपा लिपा चिपिन्छ पुवंक रिपोर्ट स्या दिफै उकी आए त पल्ख दिपा सोकुमी भाजमी जुपी थ बचाहाउ दिपा लिपा हाक्न चिपिन्छ लस्कुस्तु आधा सा मत्याए विषयले पुवंक रिपोर्ट निवेदन गदु स्या दिस
मत्या जात्रा त नेकु जात्रा न थागु जलन्दु थुगु जात्राले थौ तकन मेयागु नेगो या त बाजा थे पुया थी चैत्य बाहा बही मठ मन्दिर त परिक्रमा यागु चलन्दु थुगु मत्या जात्राले नेकु पुइगु चलन गन वल व थु जात्रा या त नेकु जात्रा थागु चलन गन सुरु जरा थाइगु विषयले छगु किम्वदन्ती न जोरे ज्याचंगु खनिदु थौ सिंह यकुन्य शशि प्रभा दे यागु जुजु सिंह केतु या रानी सुलक्षणा नप न्यायपुसँग जीवन हनाचंगु जुयाचन सिंह केतु जुजु रानी सुलक्षणा या त मयसा यकोहे शिकार याउनी म जुयाचन रानी सुलक्षणा न यकोहे अनुरोध यासा जुजु छनु शिकार याना चंगु इले सिंह केतु यागु मृत्यु जुगु जुयाचन लिपा रानी सुलक्षणा यागु न मृत्यु जुगु जुयाचन लिपा जुजु सिंह केतु न छम ब्राह्मण यागु छि मे यागु रूपे जन्म कागु जुयाचन धासा रानी सुलक्षणा न वही ब्राह्मण यागु छि ब्राह्मण या म्या रूपावती या रूपे जन्म कागु जुयाचन पुनर्स्मृति शक्ति व लक्षणा ज्ञान दुमजुया रूपावती न व मेया त जुजु सिंह केतु थका मसिका कागु जुयाचन थुकु मसिका रूपावती न व मेयागु यकोहे सेवा यागु जुयाचन छनु व मेयागु वीर कुटुवना मृत्यु जुगु जुयाचन मेयागु मृत्यु लिपा व मेयागु अस्ति न मेयागु नेकु यागु गजुरतया चैत्य देखुगु जुयाचन रूपावती न व मेयागु नेकु तपुया लक्षितक पूजा पाठ्याना परिक्रमा यागु जुयाचन छनु रूपावती न नेकु पुया पूजा पाठ्याना चंगु इले जुजु सिंह केतु धर्मशील नामक व्यक्ति या रूपे प्रकट जुयको जुयाचन थोहे कारण याना नेकु पुया नेकु जात्रा वनेको चलन सुरु जुगु जनविश्वास
थोहे कारण याना थौ तकन भाद्र महिना न्यकु नाप्नाप मेमेगो बाजातन पिया परिवार या दिवंगत सदस्य या त सुखावती पुवने वास ल्यामा थका मतितया थी चैत्य तेगु परिक्रमा यागु चलन सुरुजुगु तापुदु थुगु मत्या जात्रा गुबली नशी हनीगु सुरु जुल थाइगु स्पष्ट मजुसा थुगु जात्रा लिच्छवी काली नशी हनीगु चलन सुरु जुगु थाइगु जनविश्वास तु थुगु मत्या जात्रा यलया थी तोल या स्थानीय मनुतेस पहल याना थो जात्रा न्याका या चुंगुदु मत्या जात्रा या दिगु मत्या वनिपी भक्तजन त थयागु परिवार या दिवंगत सदस्य या त सुखावती भुवने वास ल्यामा थका थी बौद्ध चैत्य मठ मन्दिर बहाबहिले मतच्याका कपु टुप नैवेद्य चौमरी सिन वा जाकी दा आदि छाया परिक्रमा यागु चलन रो थुगु मत्या जात्राले जोडा कलम्फिना नेको नाप्नाप थी बाजा त पुयान परिक्रमा यागु चलन रो थुगु मत्या जात्राले ख्याल वनिगु चलन नखनिदु थुगु ख्याल सिद्धार्थ गौतम बोध ज्ञान प्राप्ति यान्य व तपस्या भंग याता वपि मार्गन या प्रतिज्ञा कथा नलाता गुतु ख्याल होइपिस थी प्रकार या लम्फिना सकसित निका न्यायपुका वनिगु ज्याचन Sokami Pazmi Zupin, Chickpinsa Say Dilla, Matya Zatra Bisale report. Palasa to Chickpinsa Toyago Jazo Yeka Dilazi. Tugu Jazo Newa Mhasika, Chickpinsa Protect with the Barba Anisha Gutaile, Wahakana Prasharan, Sukrabani Nation Itaile, was Sombar Sudesha Itaile, Nepa Channel Soyadi Fai. Uguhe Kata Chickpinsa Tugu Jazo, Nepa Channel, YouTube na Soyadi Fai. Joe.
छुना कथा छाता सुझाव नीति कुए बिया तगु एड्रेस सबको दया दिदैन बियासे ज्याजो पाखे बाया वनिगु उज फनाचना नेपाल च्यानल निरन्तर सूचना दिस सुभा